banguke vuba protokolo yandikemuye abandi babitwakirira hari Bwana asifiwe. Hari ikintu ngiye kubabwira tugihagaze ari abasangwa ari abakwe aba basore bacu uko muhabo bona kakabande kano kabande akaturimo kandi habo uyu niwe wakazi shamba uyu niwe wanzirishi w'iri kanisa aho nyamukuzi nawe nyuma araza bose n'abantu bakanzira ishamba kugira ngo iritorero ryubakwe naba nibo twese twagiye dusanga tugiye kuririmba ariko mukunezerwa tugiye kuririmba abasangwa muraririmba gira Inkuru yo ndirimbo dushima mu Imana ubundi kandi muyegereze n'abashitsi ndagira ngo niko tugiye kuririmba kandi twese turirimbe turaja gukurikiza ibindi nyuma ngaho muririmba
itambuka iririmbe na Rishadai bakurikirana nibaze vuba vuba.
Amagambo y'Imana. Tusome neno la Mungu. Igitabo cy'indirimbo ya Salomo. Wimbo ulio bora. Sura 2:2. Sura ya 2 mstari wa 2. Tunaongea dusome wa 3. Tutasoma pia mstari wa 3. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo kakarungu mu mahwa niko umukunzi wanje ameze mu bakobwa. Verse ya 3 ikavuga ngo umutavuha mu biti byo mw'ishyamba niko umukunzi wanje ameze mu bahungu. Amen. Kama nyoro kati ya miiba, kadhalika mpenzi wangu kati ya binti. Kama mpera kati ya miti ya msituni, kadhalika mpendwa wangu kati ya vijana. Na Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Ese turishimye. Tuna furaha. None ko muhanga gusubiza kabazanza. Bwana amujibu kama wanyo furaha. Bwana asifiwe. Amen. Imana ishimwe. Bwana asifiwe sana. Kandi Imana ihimbaza. Na Mungu atuwe sifa. Ibi ngibi ntimukaze kugira ngo byakoze umwana w'umuntu. Msifikire kama haya nawe ya mtu. Ariko ibi ngibi biba byakoze Imana. Bwana, lakini tunashukuru Mungu kuko Imana yabisohoje. Yeye ametimiza. Bwana asifiwe. Amen. Reka twakira abantu bose. Hata tupokea watu wote bashoboye guterana kuri iyi munsi. Wamekuja siku hii ya leo. Muri ibi birori kwa harusi hii. Tunaanza twakira kwa Mugumba. Kwanza tupokee tugani mutwagurukire. Wacha wasimame wote. Babandi bose cyo n'abavandimwe bari mu ruhande rwo kwa Mugumba. Abantu bari mu ruhande rwo kwa Mugumba. Watu wote wamekuja kuhudhuria. Bwana asifiwe. Amen. Mugumba turabakiriye. Mkiwa mkifikiria haya, Imana nayo yashize mukwaye ko Mungu pia ameunga mkono. Kugeza kuri uyu munsi mpaka siku hii ya leo. Ibi birori mukaba mubigezeho mukafanya ya sherehe hii. Turavuze ngo burakaze. Sema ni karibu. Kandi yeke hasi. Ketene. Familia ya Rwamutura. Tunakaribisha familia ya Rwamutura. Familia ya Rwamutura. Familia ya Rwamutura. Ndabona badahogurukira n'ishiti bazahagije bari mu ruhande rwo kwa marafiki zao zote. Bwana asifiwe. Amen. Habana juhani. Hata mimi hapa pia ndi mu ruhande rwo kurwanya upande wake kwa familia ya Mutura. Naje nachwe ndugu marafiki, turabashimiye. Tuseme ni asante sana. Mmekuja mkibeba mtoto. Haleluya. Amen. Imana ikaba yarabibafashije ngo naye amewasaidia. Kandi bikagenda neza. Mungu awatendee vyema. Imike hasi. Ketini. Gaji. Uyu munsi wa none kwa siku ya leo turabona abashumba bari hano. Tunaona kuna wachungaji wengi. Hari abashopo, kuna maaskofu na bashumba na pastors. Bandi bose baraha. Wote wenye wamekuja hapa. Banda babo nibo bafite umwanya munini. Wandi wana muda mrefu. Wachungaji wote kugira abashika. Bwana asifiwe. Haleluya. Turababonye. Tumewaona. Ababose n'abungeri. Hawa wote ni wachungaji. Kandi baturangaje imbere twese. Wao ndio wanatuongoza. Kandi bafite imirimo baje gukora. Na wana kazi watakuja kufanya hapa. Turavuze ko Imana yo gushobora kugurisha. Kwa Mungu wa mbinguni awabariki. Kandi Imana yo gushobora kugurisha. Abashitsi. Sasa tunapokea wageni maalum. Kandi batumye guterana kuri uyu munsi. Wao ndio wamefanya sisi tukuje hapa sote. Ariko reka turanze. Na tukuketi. Wana asifika nini? Wana kazi mingi sana. Bazana kwa hiyo baba. Wanafanya kila iwezekanayo. Bakagera ijoro n'amanywa. Wanatembea usiku na mchana pia. Kugira ngo ubukwe n'umugeni batungane. Ili bibi harusi na bwana harusi na furahi. Kandi tuvuga ngo murakaze none. Sema karibu. Imana bagiriye neza. Mungu atendee vyema. Kandi Imana bahumugisha. Ese umwanya tunafika sasa kwa wakati mwingine wo kwakira umukwe n'umugeni. Tukaribisha bwana harusi na bibi harusi. Kuko twabitambisha shimeje cyane. Haleluya. 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 Byukuri turanezerewe. Kwa kweli tunayo furaha. Ni byiza, ni vizuri kuwaona. Twari dusanzwe tubabona. Kuba bari mu uyu mwanya umeze gutya. Ikiwa wamekuja sasa kwa nafasi hii. Nshuti bavandimwe, ndugu marafiki, warihanganye, mumevumilia iminsi myinshi cyane, kwa siku mingi, kugeza kuri uyu munsi mpaka siku hii ya leo, kugira ngo mwereke ababyeyi ibi birori, ili muonyeshe yani wazazi wenu hamwe n'itorero ryose pamoja na kanisa kwa ujumla. Twame
turanezerewe cyane tumefurahi sana kuba mugeze kuri iyi ntambwe kandi Imana ibahe umugisha Mungu awabariki kandi Imana ibafashe Mungu awasaidie mwite hasi mwaze uketi Yesu ashimwe cyane Ndio nimemfurahia yabangukije umukwe n'umugeni kare ameharakisha sana abantu bagihaye bagira gutya ngo babakire hari bado wakisita hapo nje kera abanyanyinjije yeye amewaingiza wakoze umefanya vizuri Mungu akubariki sinza kumbe umuntu urambuka cyane Uganda ni umushyitsi ni mgeni waje nyine na yeye amekuja niwe n'ushye ihagarariye urubanza ndagira ngo yeye ndiye mzazi wa hii harusi ya leo bamuhaguruka nawe tukwakire na yeye ainuke yagiye urugenzi rurerure ametembea sana uko umugeni haye basubizanya yani ilikuwa ni maongezi kuhusu bwana harusi na msichana ama bibi harusi karungu mubagwa ni kama nyinyoro kati ya miiba ngakuja karungu bisi kuri ya mubagwa kama nyinyoro sema reka twumve wacha tusikie pastor kuva Kayole naza senga Imana kuva Kayole akuje naombe Mungu pamwe gusenga Imana wacha tute naombe Mungu yegereze ubwiza bw'Imana kugira ngo ubwiza bw'Imana bane natwe igiteye usenge data ugira neza cyubahiro n'ikibi cyawe muri iki gitondo tukuzamuriye amashimwe tukuzamuriye icyubahiro wagikwiriye ibi ni ibirori twajemo n'umunsi mukuru w'abana bacu turishimye Mana ko wabaduhaye turishimye ko wabareze turishimye ko wabarinze byinshi bakaba bageze kuri uyu munsi wabo w'icyubahiro kazibagirana mu buzima turagushimiye Mana tugushimiye n'abantu bose bafashije kugera hano Mana turagusaba icyubahiro ufashe bose abakiri mu mayira n'abamaze kugera hano turakuraritse mu bwiza bwawe ariko bugaragara aha inyigisho zihakorerwa imihango yose ibera hano hantu turakuraritse Mana cyubahiro ukomeze kibicyawe mu izina rya Yesu indirimbo wacha sasa tuimbe mmoja turirimba indirimbo itari ndende cyane wimbo fupi iyo ndirimbo nirangira umushumba zo yiteguye kuza gusezeranya pastor atakuja kufunga So
nimekuja kusema uyu ni umunsi w'ibyishimo leo ni siku ya furaha, byinshi cyane. furaha tele. Duhora tugira amakuru wo kuzateseka y'ibyishimo, duhora tugura ayandi makuru. Kawaida tunakuanga na maharusi, ariko tutarakora ubukwe umuhungu wari mu rusengero n'umukobwa wari mu rusengero. lakini ni mara ya kwanza kuona kijana wa kanisa hili na msichana wa kanisa hili wafanya harusi. Ubundi kandi Mara tena nta mukozi twari twakorera ubukwe. Ni umukozi, ni mtumishi yizewe atarashaka. amekuwa mwaminifu kabla aowe. Ni bakeya bo kwizerwa batarashaka, Ni wachache wenye wanakuwa na hiyo sasa yani imani, ariko ukundiro yizewe atarashaka, lakini yeye tumemwamini bado akiwa kijana ataragira ubukwe kabla afanye harusi. dushimye Imana kuko tugeze kuri uyu munsi. Tunashukuru Mungu kwa siku hii ya leo. Uyu munsi ni mwiza Leo ni siku njema kandi urakwiriye kuko twagukwishimiye. na hii sasa tufurahi. Nijoro nabwishije bamwe twatangiranye urusengero hano, Usiku kumekuwa mwenye nimeongelesha muzehe Mutabazi na mukecuru, mzee Mtabazi na bibie, avuga yuko byari ngombwa ngo babe mu bukwe bwa Gikundiro. wao pia wangestahili wakuja kwa hii harusi. Mubareze Gikundiro, Wenye wamelea kijana huyu, abo basaza nibo babureze. wazazi hao ndio wamemlea. Byari ngombwa ngo babe muri ubwo bukwe, Ingekuwa yani wao pia wakuje kwa harusi hii, ariko kuko ari ibihe lakini juu ya nyakati na majira ntibyaboneka, hawajakuja. ariko Imana yaheze. Lakini Mungu awabariki mahali walipo. Tuvuze kuko dushimye Imana kuko tugeze mu bukwe bwa Gikundiro. Tunashukuru Mungu sasa kwa harusi ya Gikundiro. Ibyukuri twambye kenshi gushaka, Tumemwambia mara kadhaa ili afanye hii harusi ariko igihe cyari kitaragera, lakini wakati ulikuwa bado haujawadia. ariko uyu munsi wageze. Lakini siku ya leo sasa siku yake imefika. Imana ya mwijuru iguheze. Mungu wa mbinguni akubariki. Turacyaririmba Bado tutaimba kuko jewe ko ndabona kuko uyu munsi w'ibyishimo tuvuga menshi. leo ni siku ya furaha, tuna mengi ya kunena. Tugomba kwishima, Ni lazima tufurahi, tukanezerwa, tufurahi tele kubera ubukwe bw'uyu munsi bw'abana kwa bacu. sababu ya harusi ya watoto wetu. Abana bacu b'urusengero Ni watoto wa kanisa hili. twabavugaho birebire, Tunaweza kunena mengi kuhusu wao. abantu ngo tuvuga yandi twabavugaho. Tuseme mengine Hejuru y'umusore kuza hano, juu ya kijana huyu kuja hapa igihe yari Gakuma, wakati alikuwa huko Kakuma, ariko araza hano. lakini akaja hapa. Ibyukuri afite amateka maremare, Kwa kweli ana historia. tugomba kumuvugaho kwitonda kwiwe. Tunaweza kusema yani Mu bana batangiranye urusengero, wenye wameanza kanisa, mu bana batumwe mbere, watoto wenye abo twara badutuma ibintu byose, tumetuma kila kitu ni uyu musore. ni kijana huyo. Mu bantu babaye kotabwe wa mbere muri urusengero, Mwenye amekuwa mchunga hazina wa kanisa hili ni Gikundiro. ni ndugu Gikundiro. Nimwipera amashyi neza. Urutangiye Gikundiro yabaye umwingizi w'urusengero. Gikundiro amekuwa yarwariye ku ijoro, amelala usiku. uyu mwana w'umukobwa wambaye mu Minembwe Msichana pia kutoka huko Kongo arwarira ku ijoro, pia akalala usiku asenga Imana. akiomba Mungu. Niyo mpamvu tugomba kwishima. Maana lazima tufurahi. Natural. Lakini ariko umuntu wese agire maske, tusanzwe tuko umuntu wese agira maske yiwe.
Sani twe twafuze ingoma ya mbere hano. Kurumva isari zo zose zifite. Yishimye. Yishimye. Bose bose. Ndio. Yishimye. Mperi bari. Aragasengera kandi dusengera mu hajya kagafuri. Kagera tukwezi. Obushema gatanu zatasukumva ntabaza. Magana tanu tubenire. Jena nikundire tutakusi ngoma ya mbere abandi bangana. Bari namo kandi kaga. Ati tatsengera mwego bitama kushomuka. Ati nikundire nipa kusuka nipa. Imana kushikari. Kuwa pamoja nasi katika harusi hii. Tereje bagunga kuko bayivuze. Tunakaribisha familia tunakaribisha familia ya watu. Makuru mmeze neza mwese. Kwa kweli mko salama, mko vizuri. Imani mwezi na Mungu awabariki sana. Sumba Tunakaribisha wachungaji. Baje kuwa muri ibintu by'abana bacu. Wamekuja kwa ajili ya sherehe ya watoto wetu. Imani mwezi w'Yesu. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Reka dusomije mu Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Reka muremere umufasha umukwiriye. Dusome kuri 22. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura. Arasinzira mukuramo urubavu rumwe. Yasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore. Imushira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufwa yo mu magufwa yanjye na akara ko mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. 24. Nicyo gituma umuntu adasiga se na nyina akabana n'umugore we karama. Aya magambo azakomera. Maneno haya huwa yanakuwa mazito sana. Kandi tumaza komera. Na ni sababu gani yanakuwa mazito? Nuko tuzosezanya abantu gacho bagatatuka. Ni kwa sababu tunaunganisha watu alafu kesho wanaachana. Nuko abantu baza bavugana iby'urukundo gacha urukundo gashira. Watu wanaongea mambo ya mapenzi, hapo kesho mapenzi yanaisha. Nicyo gituma aya magambo akomera cyane. Ndio sababu maneno haya huwa yanakuwa mazito sana. Ariko tutatoka kuwasezerana. Lakini hatutaacha kuwaunganisha. Ndio bakuvuga kuko nicyo kibazo abakozi b'Imana bafite. Tulisema hapo juzi kwamba shida ndio hii watumishi wa Mungu wanayo. Ariko tunazore lakini hawatakoma. Tusomea ijambo ry'Imana. Tumesoma neno la Mungu. Itangiriro mwanzo yo kurema ku bintu byose. Mwanzo wa kuumbwa kwa kila kitu. Imana ilicara mw'ijuru. Mungu akaketi mbinguni. Ili kumwe n'Umwana n'Umwuka. Pamoja na Mwana na Roho Mtakatifu. Irangiza isi. Akatizama ulimwengu. Irabona tubikwiye ko kwisi yo nyine gusa. Akasema si vyema ulimwengu uwe hivi. Reka niremere mu bintu bigomba kwitangagira. Acheni niumbe vitu ambavyo vitakuwa vikitembea. Ile bintu byose yabanje kurema. Akaomba vitu vyote hapo mwanzoni. Binaho. Vikawa. Inyamaswa n'ibindi byose. Nyama na vitu vinginevyo. Ibice hejuru y'Imana. Bwana Mungu irabwiti akasema imaze kurema umuntu alipoumba mtu kandi nawe yamubonye ngo mubisi na yeye alimuona akiwa mtu mzuri sana. Adamu ngo yari mwiza cyane. Adamu alikuwa mtu mzuri sana. Amushira ahantu heza cyane. Akamweka nafasi nzuri. Imaze kumushira ahantu. Mungu aliumba mara moja tu. Mungu yasinjije Adamu. Hata alipomlaza Adamu. Akamwona umugore. Akatoa mtu. Ariko ndio umunsi yeye. Lakini hakuna siku nyingine. Hiyo siku moja tu. Akaketi akasema lazima awe na sura yangu. Sisi tuna sura ya Mungu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Alikuwa Imani aliyekuona Eva, lakini Mungu alipomleta Adamu mmoja kule ahagaze. Adamu alipoangalia akaona Hawa amesimama. Adamu hakuja tekeleza. Adamu hajafikiria mambo mengine. Yeye mtuvina. Yeye alimpa jina hapo. Kama Imani sio yise Eva izina. Si Mungu ambaye amempa. Adamu yeye ndiye amempa jina. Bila kujali kwenda na babaye na kwa. Alikarangiza kwamba kabisa sana ngine baba ndio kuri na kile kubu. Lakini atamwambia babake kwamba nimetamani kwa. Ataukana huko bibi. Anasimama na familia. Na
n'abana biwe na watoto wake, ababyeyi barasigara na wazazi wanabaki. wasanga barapondekanye, Unawacha kabisa wamepondekana, kandi wa mukobwa waramukura hano, na yule msichana amemtoa mahali pengine, nuko hari ijambo Imana yakoze, kwa sababu akatoa msichana katika hata siku ya leo. Abo bagiye kugaruka umunsi, hawa ambao wanataka kuunganisha siku, cyangwa bagiye kuvuga ijambo mbere yabo, wanataka kuongea mbele ya umati. ejo bazaba basize ababyeyi, Hapo kesho watakuwa wamewaacha wazazi. Nitanga kukwambia moja muri Amerika, Si haitashangaza kwamba Marekani na aende na mkewe, ariko ababyeyi bakaguma hariya i Burundi, lakini wazazi watabaki. ababyeyi benshi Hata kama wazazi wengi ari bari gusambura abana, hawa ndio wanasababisha bagenda he, hawa wanabomoa kabisa familia. agasaka ari wamwakiye, Anawa kama namenye ko Imana ari yabahujije, anajua kwamba Mungu yeye agasaka yivanga mu bibazo by'abana, basi amehusika kwa, ariko Imana yaramuzomoreka murabara umufasha, lakini Mungu amesema acheni nimwambie msaidizi umukwiriye ambaye anamfaa n'uyu nguyu kichwa umugore. cha mke. Haleluya. Haleluya. Iyo ni Bibiliya bivuga. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Biblia kuba hejuru y'abagore bose, Na Biblia kusema kuhusu wake wote. kandi tuvuga kuko abagore ni wategetse n'ingoga. Hatutasema tunajua kwamba wamama ndio ngo mudawizi rutaro ruhendetse, ariko ngo Rwanda gushika mu nzu kwagaga ya wazee walikuwa wakitoa hadithi kama hiyo. Nuko wa ngoro z'umwiziza akiri umugeni, inamaanisha akiwa bado ni bibi harusi, akaza tarinze, unamuingiza anakuja kama hajasoma. Ufite abasange hano benshi twovuga ngo basange mu rukomezi. Tuna wale wana madigri hapa wengi sana, ariko yabaraka gutegeka, lakini atakuja na atakuongoza. Keri watu bakiwa mu mbere, kwetu bado walikuwa wakiishi abakobwa kuko bari ubwenge, kwa sababu wasichana ni wenye akili sana. Yaraza kumva itugenya ko twisize gikingiki, alikuwa akisikia sana vile utamwambia mama yako kwamba mimi sikunda umkeka kama chakini, vyakula hivi sivipendi na mama anavitafuta vipi. Hakunda kawaha yatamgutwi. Yeye alikuwa akisikia kwa makini. Baracha mama guteka, alafu basi mkienda katika nyumba yenu, mama kujamani, mkifika kwenu akengesha bukebuke, yeye atakuonyesha pole pole, bukebuke pole pole tu, atakuonyesha nikiti woka, atakwambia basi hata ule hiki hautatapika tafadhali. ariko woga utakuwa vipi? Ni ukasuja mulima, nilienda shambani, ushaka zangu ukunda, nikatafuta zile mboga ambazo nazipenda, nazibuze, nimezikosa, ariko bakakerera no tutuwoga woga kitwo. Lakini basi maziwa ndio haya, kula tu. Ndio ukirusega wa mwema, hautatapika ingawa umekunywa maziwa. Ukamoyo garauka na utakataa na batu bakabi. Alafu kesho akasaka kugaragaza, mara ya pili atakujaribu tena, mara ya tatu zahora nangase, utasema kwamba nitakuwa nikikataa kila siku. Nabandi gabazonga kuko nananira. Lakini mwenye hakili nada niko tage, hata Adamu alikuwa hivyo. Adamu wa Musi bachumura ile siku alipofanya dhambi, hawa hajaumbwa mtu, aliko yale ni Satani, lakini amejaribu kumosha, alipomdanganya shetani, akamuita mmeo, akamwambia ni muujiza kabisa, atuone mtoka Imana dushe, uone yale matunda ambayo Mungu ametuficha. Na itobi hajumungarambira, kumekuja mtu na kanishauri, tuja kuri mto, tukija kwenye tuba hili ngo tuzogeruke tutakuwa na hakili zaidi. Imana yadushe kama hakili ambayo Mungu hajatuonyesha. Umugabo utakundira kabisa, mume hangefanya jambo lolote, na wala yeye akala pia. Ngombe kurya alipomaliza bari tuyeho bari mu bwiza, walikuwa katika uwepo tu, nta myenda yahaba, hawakuwa na mavazi. ariko muri uwo mwanya wakati huo tu barambukirwa, wakagundua kwamba wako uchi, banja kuhunga, wakaanza kukimbia. watale kwisobanura ni Adamu, yule ameanza kujitetea ni Adamu. Imana ibajije, Mungu alipowauliza Adamu bari kwisoro, Adamu akawa mwenye haya, hada tewe wabiza, na yeye si ambaye alikuwa ameleta. bila panga umugore, ndio maana mke ugomba kumukunda, lazima umpende mke. utamukunze, usipompenda, usipompenda ni kibazo, ni shida. Biblia yavuze ngo, Biblia inasema bagore wake umugandukira watii waume boku, kama vile umugandukira umwana wawe, kama vile mnamtii Bwana wetu. Na tena Kristo, na Kristo niwe mutwe w'itoro, yeye ndiye kichwa cha na mume, niwe mutwe w'umugore, yeye ndiye kichwa, niwe pia ugomba kumwubaha, ndio maana lazima kandi ukamwubaha mtii, kuko
umetoka kwenu, ni lazima umtii kwa kila jambo. Na maanisha siku ya lazima umtii ndugu, kwa sababu umejenga pamoja, yeye ndiye Bwana wako. Biblia inasema kuhusu Ibrahim, inasema kuhusu wake wa zamani. Inasema mke wa Ibrahim yeye alikuwa akimwambia mumewe, bwanangu. Hivyo ndivyo alikuwa akimtii. Hivyo ndivyo alikuwa akimtii. Ni kwa sababu kumekuja jina lingine na wanasema vijana wa siku ya leo wanasema hivyo, lakini anasema sheria, lakini hampendi. Atasema hivyo lakini hapo juu haitasababisha yeye atasema hivyo kwa hizo siku, lakini siku zijazo mtaachana. Lakini Biblia imesema mtii kama vile unamtii Kristo. Na tena tunamwambia mtoto ambaye tunamwambia kama Mkristo ambaye amekuwa ukiwa kanisani, kikundi ni kichwa chako. Hakuna hata siku moja utafikiria kwamba wewe utakuwa mrefu zaidi ya kikundi. Hivyo ndivyo unakufanya. Kama unajua kwamba unamtii Kristo, na unajua kwamba Kristo ndio kichwa, hivyo ndivyo utamtii na Mungu atakusaidia kwa mambo haya. Acheni tuende kwa mme. 20 nimesema kama vile Kristo alivyotangira akajitoa kwa ajili ya kanisa. Biblia inasema kuhusu hatuja kusia wanaume. Biblia inasema hata wanaume. Waume wengine haisemi kwamba tutakusia, lakini wanaume wengi wanawaacha wake zao. Ni wengi ambao wamewaacha. Hapa Nairobi jambo ni lingine. Nairobi kabisa watu huwa wanaenda kwenye kaunti, wanawaacha wake zao, alafu wanaoa wake wengine. Lakini Biblia imekataa hayo. Hivyo umetembea kinyume na kanisa. Ndio maana Biblia imesema imesema wanaume wapendeni wake zao. Ni lazima muwapende wao. Ukimpenda ukamwamika, unamvisha, ndio kwa hiyo ukenye nao. Hawezi atakosa kufanya jambo lolote. Siku ya leo tunamwambia ndugu kikundi, msichana huyu kabisa lakini tutampata kiwa mweusi hapa. Wewe tutakuuliza hayo. Kwa sababu siku ya leo wengine anasema kwamba ni warembo. Siku ya leo ni mrembo sana. Makucha zimepakwa marangi, mnajua. Weka makucha zingine, mnajua hayo. Na hapo kesho tusikia amesema kwamba nimekosa na upate nywele yake imekuwa nyekundu. Na wewe ndiye kichwa chake. Ni lazima umjali na umpende. Biblia inasema wewe utakuwa jina gani? Utakuwa jina gani? Lakini Biblia inasema kama vile Kristo alivyotangira akajitoa kwa akaenda msalaba akasumbua. Hata wewe ndivyo lazima ufanye hivyo. Kwa sababu siku ya leo msichana huyu nataka kujenga familia. Mtakula kiapo hapa mbele ya watu na mbele ya Mungu kwamba hamtaachana kamwe, mtaishi milele pamoja, isipokuwa kifo ndicho kitawatenga. Hicho ndicho kiapo mtaapa. Lakini mwelewa mkewe
hangeondolewa macho. Ariko icyo twubwiye, lakini kile tunakushauri, uyu mukobwa yari umukobwa, msichana huyu alikuwa msichana bado, yari afite inshuti zingi, alikuwa na marafiki z'abakobwa, za wasichana, agiye kugira inshuti z'abagore, atakuwa na marafiki abandi batashe, wale ambao wameolewa, bakamubwira amagambo menshi, watamwambia mambo mengi. nakubwira amagambo 30, akija na maneno 30, uzofata mimi, basi chukua mawili tu, uzobikira kuwa na siri, kuko umugabo, kwa sababu wewe ni mume. impamvu ngo zimusenyuka, sababu gani familia zinabomoka? na abagabo batagira, ni waume ambao hawana siri, na abakozi batagira, ni watumishi ambao hawana siri. Usanga ibanga, unapata siri, uraje kumbwira umugore amagambo yose, umekuja na kumwambia mke wako maneno, umenye ibanga ryo mutima, umetoa siri kabisa. ariko bivuga ngo tubikira, lakini Biblia inasema tukae na siri. muri wowe ndani mwako uzumve makeya, sikia machache, ayandi yabiki, mengine kaa nayo. n'uyu mugore hata mke nawe kubizogera, yeye pia iko hivyo. icyo tukuzi wowe, kile tunajua kukuhusu uvuga makeya cyane, wewe unaongea machache sana. uvuga makeya turakuzi, unaongea machache tunakujua. uyu mwana turamuzi, hata mtoto huyu tunamjua, wavuye Minembwe, wakati tangu alipotoka twaramureze, tulimlea kandi turamuzi, na tunamjua. ikizobaranga, kile kitawaonyesha kile kizobaranga yenu. Tusomye muri Matayo, ishara yenu tukisoma katika kitabu cha Matayo 7:24 havuga abantu bubatse, binasema watu ambao wamejenga amazu, wale wamejenga manyumba, abana nao kubaka, na wale wameshindwa kujenga, ubaka ku musenyi, wakajenga kwenye mchanga, ngo imvura iragwa, na mvua ikaja, imaze kugwa, iliponyesha, imivu yatemba, mafuriko yakaja, igihugu kiraza, upepo ukavuma, kandi ngo kikuse kuri yanzu, na vyote vilivyoanguka kwa nyumba, nyumba ikaanguka. Sisi tubifuriza, si hayo tunawatakia, tubifuriza umugabo wubatse, tunawatakia kama Mungu yeye kubaka chukura, yeye alipojenga na amaze gucukura, alipochimba ashiramo amabuye, akaweka mawe, ngo imvura nanyiraga, mvua ikanyesha, ngo imivu yatemba, mafuriko yakaja, ibihuha biraza byinshi, na upepo ukavuma kuri yanzu, vyote vikaangukia nyumba, ngo vikute kuri yanzu, vilipoanguka kwenye nyumba na vikapata nyumba. Hivyo ndivyo tunawatakia, kuko umuhungu wa umuhungu, kwa sababu wakati huo alikuwa msichana, ariko muzumva byinshi, bali mtasikia mengi, warutuye utumva amagambo menshi, ulikuwa bado hujasikia, ariko ugiye kuhura n'amagambo menshi, sasa utakumbatana na, ariko uzubaka kuri Kristo, lakini jenga kwa Kristo. tukwifuriza, hayo ndio tunakutakia, familia yenu uzuba iwe imejengwa, tukomemeye, kwa sababu mmekubali, kuko muri abayumbe, na kwa sababu nyinyi tuko muhora mucumba, tunajua kwamba mko musenga Imana, mkiomba Mungu, niyo mpamvu uko bwanyu, ndio maana harusi yenu mumeze gutya, iko hivi. Imana y'umujuru bafashe, Mungu wa mbinguni awasaidie, Imana y'umujuru heze, na Mungu awabariki. mwakiriza mugema, pokeeni maneno. abavyeyi b'abana batambuke, acheni tuombe basi wazazi watoto wapate kupita mbele. Simame kando kidogo. abana abavyeyi b'abana, hawa ni wazazi wa watoto, turudia mbele ya watu, ni mbere y'Imana na mbele ya Mungu, kuko bakiranutse, kwamba kabisa hawana shida yoyote, kandi ni benshi tumukuona bigoye cyane, ni wengi huwa tunashuhudia kwamba kuna matatizo kidogo, ariko turabanza omba baba wa kijana atutangazie kwamba atugeni barakiranutse, atuambie kwamba hakuna shida yoyote katika familia. murakoze, twamugesheje arakoze heza. Asante sana pia mama pia. Arakoze mwana heza gusha. Asante sana. Se umukobwa. murakoze cyane. Asante. Kuko babivuze twarakirangutse. Ndafu mahamya. Arakoze. Asante sana. Muramukanye. Mungu awabariki, msalimiane basi. Nisubire. Bibi na bwana harusi, reka dusabe abavyeyi baramukanye, batabuka baramukanye. acheni tuwaombe wazazi wasalimiane.
Murakoze rimesubire. Asanteni wengine nafasi zenu. Tugeze mwanya Gikundiro leo kutupeleka Budabu. Basi tumefikia wakati ndugu Gikundiro atatuonyesha bibi harusi. Kuko aliwamukunze. Yeye ndiye ametangulia kumpenda. Reka tumusabe atanga zibiri. Acheni tumuombe apige hatua mbili. Ngeri watu na wateri nitangwe. Acheni tumuombe bibi harusi piga hatua pia. Reka tusabe kandi Gikundiro ateri yindi. Gikundiro ndugu piga hatua nyingine. Reka tusabe ngeni wateri yindi. Bibi harusi piga hatua. Reka tusabe Gikundiro mwendere. Gikundiro hebu basi mkaribie. Uwo bakundanye. Tumefikia nafasi hii ndugu Gikundiro apate kutuonyesha yule anampenda. Kabiswe nubwo aba hano bombi n'abana bacu. Tunajua kwamba ni watoto wetu wanaishi hapa. Ariko twaba twatwibesha. Lakini wenda tumejidanganya. Abatura baduhinduriye. Wenda unaweza umebadilishiwa. None ngaka Gikundiro niwe duhameza kuko ari. Basi ndugu Gikundiro utashuhudia kwamba ni yeye. Jeni yeye ama? Yeye. Asante sana. Arakoze kabisa. Asante sana ndugu. Gikundiro atuge kuko ari. Ameshuhudia kwamba kabisa ni yeye. Nimuramukanye namwe. Salimia. Mungu awabariki. Nizabo. Tunataka kusikia viapo. Nukuba ngo abana abantu baje mu bukwe bwanyu. Inamaanisha hawa ni watu ambao wamekuja kushuhudia harusi yenu. Bagekumva indahiro zanyu. Watasikiliza ni vipi mtapa. Gukundana mwakundanye. Kupendana vile mlipendana. Niba mumaze imyaka 5 mukundanye. Hata kama mmekaa miaka 5. Niba ari umwaka. Ingawa ni mwaka mmoja. Ariko mgiye guhamya imbere y'Imana. Lakini basi mtashuhudia mbele ya Mungu. Ni mbere y'abo bantu bose. Na mbele ya umati wa watu kama. Kuvuga ngo abantu nibo bahamya bari. Inamaanisha hawa ni mashahidi. Ni umunsi wa siku ya leo. Yindi dahiriye. G.Patrick. Nagutoranije wowe Nyamukunzi Grace. Bakobwa bose bo mwisi. Kuko tubisaba n'ijambo ry'Imana. Kuba umugore wanje w'isezerano zakwitaho, zakukunda, zakukundira umuryango, zakwihanganira ibyiza no mu bibi, mu kire no mu bukene, ntakizantandukanya nawe icyo cyose birahindura imbere y'Imana, imbere y'abahamya bayo, aricyo torero ryayo, imbere yawe bwite, ubyiyumvira ntabwo uzabifashira. Soma cyane. Soma kwa sauti. Yes. Kumbe. Amashuri cyane. Asante sana makofi. Asante sana. Eki sana. Mugeza babwire. Acheni niwaambie. N'umugeni kudafite isoni. Hata bibi harusi ambaye hana haya. Ntabwo ari umugeni. Kwa kweli si bibi harusi. N'umugeni abagira cyane isoni ntabwo ari umugeni. Kulingana na kimila yetu ni hivyo. Kandi ariko ntimwabone kuko imizi yashite imvura ikagwa. Lakini hamujaona kwa umugeni nuko muzi. Abashigaje cyane n'umugeni.
Asanteni sana. Reka dusabe Pastor Fabien asabe Répétition. Turagushimiye kubw'uyu munsi. Asante. Abana bacu batekereje kugira ngo bagire ijambo barahirwa imbere yawe. N'isezerano ryawe ni wowe ubisohoje. Maze bajye kurahirira imbere y'aba bantu ndetse n'imbere yawe kubwo kwambikana impeta. Uko zizafite aho zitandukaniye niko dusaba abana ngo urukundo rwabo rukomeze kandi rukomerere muri wowe kuko ni wowe usohoza byose. Tubasabira imbaraga zo gukomeza uzo wagambiriye ko bisohoje kuri uyu munsi, maze ubwiza bwawe bukomeze umurikire muri urugo rwabo. Zindahira ubwabo ntibazisohoza ariko kubw'imbaraga zawe no gushyigikirwa nawe zibasha kugerwaho. Mana ndagushimiye ko ari wowe ubashoboza kubigeraho. Icyubahiro kikugarukire mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mana yanje Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Bakora igitego cyiza cyane. Mmefanya kitendo kizuri sana. Kuba baririmbyi Ingawa ni waimbaji. Zendeka kuko abandi bagahita barara nimba uko batarabahana. Asibi kwamba wabibi harusi wengine wanakuja wenda kuririmba hawajui kuimba. Ariko ikundi abari wa mbere Lakini nyinyi mnamekuwa wa kwanza. Nani amkuza abari wa mbere. Nani amkuza mko wa kwanza. Asante sana, Mungu awabariki. Tusabe bazane icyo bapfukama tusabe na pastor bose Wale waandalizi na bishop nasenge Imana. Data turagushimye. Yatuba n'abana bacu bateguje kuko bazubakana kandi tubasabiye kuko urwo rwabo Mwami Yesu uzaba mu mugisha mwinshi, uzaba mu mugisha mwinshi. Urwo rwabo Mwami Yesu uzotawe, urwo rwabo ruzaba abantu benshi Mwami Yesu, bazobyara abahungu n'abakobwa. Mana ubasanire zawe, Mana ubasanire aho bakora hose. Ni wowe wabiteguye Mwami Yesu, ni wowe bigeye kuko uyu munsi abana bazubakana ubaze umugisha urambike ibiganza byawe Mwami Mana ukomeze urugo urwo rwawe Mwami Yesu sabe kuko nawe uri bwose bagire neza basare Mwami Yesu abazokora hose zoheza umugisha ye kukugize neza mwizera ya Kristo Yesu. Mana data watwese uri wa Mana uzabaye kujana abahungu n'abakobwa, uzabaye gutunga no gutunganirwa, bazaheke bazakikire bazarere, uzabagirire neza muri byose. Cyubahiro cyawe kizakomeza kubana nawe Mana. Mungu reka rushingo kuri wewe yifata. Amen. Akoze makuru tu. Asante sana, simameni Nipatisha mafoto hamwe n'abakozi. alafu mpate kupigwa picha pamoja na watumishi wa Mungu. Simame mbele.
wengine kwa mstari upate kuonekana kwenye picha. Nikasoma mwandishi na tambuke. Acheni tumwombe mwandishi. Nusuko gutumye bamwohereza imodoka. Imwe bwira neza ibihe byose Mana yacu. Hari umuteguro wateguje kuva kera. Mana kuva uri mu muntu wari uzi kuko abana bazubakana. Natwe twaba tubishimye tubaye nyirabahamya. Mu guhamya kuko Mana yacu uyu munsi Patrick yari umuhungu, Nyamukunzi yari umukobwa, ariko bakabaye umugabo n'umugore. Mana uzobubaka urugo rwiza, icyubahiro kibi cyawe tuzogusiteka ryose. Amen. Asante sana. Kubango naho ushaka umujana Basi mahali popote utataka unaweza kuenda. Abasama na watu bose tubadumfiteho utavi. Nina familia, inamaanisha mafamilia hayana jambo kuhusu yeye ni wako kwa kile. Murakoze reka dusabe muyobozi. Asanteni sana, acheni tumkaribishe kiongozi wa ratiba. Murakoze umushumba amashimishe cyane urimo avuye gukora. Murakoze kuzana imuhumugisha. Mungu ambariki kandi bari mugirire mwese na Mungu amutendee vyema. Tugeze mu mwanya w'impano z'itorero. Sasa ni wakati wa gifts nizo tugiye gutanga muri mwanya. Nizo tunatoa kwa nafasi hii. Reka twakire sekretari w'ifrana atambuke. Wacha mwandishi atuyobore uwo mwanya. Bwana sifiwe. Amen. Tugiye gukurikiza abatanga impano. Hari abanditse, kuna wenye wameandika, mutuzi ko atanditse umatagwa tuguza umuheza mwanya andika hatapewa nafasi. gutanga impano, ariko kuko ari abantu benshi, lakini juu watu ni wengi, muzamuvuga amagambo make, mutaongea mambo machache kuko tugiye kuja mu ndi mwanya. kwa sababu kuna ratiba. Twaje gushimira ibikorwa bidutambutse. Mbele yote tunashukuru kwa ratiba iliyopita. Imana yemeje umugisha. Mungu awabariki. Tunaanza ni Light Ministries. Kuko yahagenda ariko yavuze kuna mahali wanaenda saa hii, ariko ndakure hadushaka hano kuko twovuga amakuru yuko turi umuyobozi ugize branch ya hano. Yeye anaongoza yani Light hapa Mihango. Turashima Imana ikumubakiye. Asante kwa kuwa Mungu amemjengea boma. Reka dutange impano. Acha tutoe zawadi. Koze. Asanteni sana. Light ngayikunze cyane. Light nawapenda sana. Yego abantu bataramba gusa. Watu wenye wachukue muda nawapenda. Tugiye kumva abamama batambuke. Sana tusomera Zaburi 128. Tusome Zaburi ya 128. Zaburi 128 mstari uzahirwa umugore wawe azaba n'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe, abana bawe bazaba nk'uduti twa elayo. Amen. Bagose imeza yawe. Amen. Haleluya. 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 Amashimwe y'abana bacu twabasha kuyavuga kuri uyu mwanya. Shukrani za watoto wetu na shukuru kwa kuwa sasa ndio nimepewa microphone. Bwana sifiwe. Amen. Dushimiye Gikundiro. Tunashukuru ndugu Gikundiro kuko bavuze niwe watangije itorero. Kama vile amesema yeye ndiye mwanzilishi wa kanisa. Twebwe twaje tumusanga. Sisi tumekuja nyuma yake. Ariko twari bake cyane. Tulikuwa wachache bado. Turagushimiye kubwitonzi bwawe. Tunashukuru kuko wakomeje kubaha Uwiteka. Tunaendelea kumtii Mungu. Ukamugejeje kuri iki gikorwa. Mpaka siku hii ya leo. Imana ikabigisohoza. Mungu amekuja nyuma kidogo. Na wale mwana witonze. Na yeye akatii sana. Nawe turamushimira. Na yeye tunamshukuru. Kuko twatugira vuba. Tunaharakisha. Dushimira ababyeyi babareze. Tunashukuru wazazi wenye wamelea. Imana yamuje bahezo. Mungu wa mbinguni awabariki. Nziko nyihasha hagaze hano.
nyihasha natambuke. Shimiye n'ababyeyi ba Mihango. Tunashukuru pia wazazi wa Mihango. Imana Yesu umugisha. Mungu awabariki. Kuri ibi bikorwa muhaye mukora. Kazi mnayoifanya. Uyu munsi dufite amahasha. Siku ya leo tuna mapacha. Bwana asifiwe. Haleluya. Abundi turatangaza akadoza abantu bakoze ubukwe mu mbuga. Hakuna siku nyingine tumetoa zawadi mbili siku moja. Na amahasha kwa. Hapo ni mapacha. Ababyeyi ba Mihango mwumva ko tubahaye umugisha. Wazazi wa Mihango tunawabariki. Mungu awabariki vyema. Bwana asifiwe. Amen. Hii ni kado ya nyihasha. Hii ni zawadi ya nyihasha. Yagiriye gikunzi neza. Kwa sababu amelea gikundiro vizuri. Yagiriye gikundiro neza. Amelea gikundiro Bwana vizuri. asifiwe. Yana kumurera nabi. Ntabageze kuri uyu munsi. Ariko kuko yamureze neza iyi ni kado yo kwa kuwa amelea vizuri tunakushukuru na kubariki. Nawe tunashuka sasa ninawe mukobwa mama mzazi wa bibi harusi. Reka nawe adutambukire na yeye apite mbele. Nawe niwe wamureze. Abantu bose n'abakozi hao wote ni watumishi kanisani. Wote ni hashas. Wote ni yani ni mahashas. Mungu awabariki. Dushimiye Mukesha. Tunashukuru sister Mukesha. Nawe wareze Nyamukunzi. Yeye pia amemlea Nyamukunzi. Akamugesheje kuri iki gihe. Kwa siku ya leo. Dushimiye na Bineza. Hata ndugu Bineza tunamshukuru. Niwe bafatikanyije. Wamesaidiana kumlea. Mungu awabariki. Abana abakozi bacu turabakunda. Ni watumishi wao tunawapenda. Wanafanya kazi nzuri. Mungu awatendee vyema. Tubasha kubivuga reka dutanga umwanya. Hatuna mengi ya kusema. Ariko amashimwe yacu abarikundi bazimiti. Lakini shukrani zetu ni nyingi ziko kwa mioyo yetu. Bwana asifiwe. Amen. Nawe twamufungia kado nk'umuvyeyi. Yeye pia tumemfungia zawadi kama mzazi. Umwana. Kwa kuwa amelea mtoto. Akitwara neza. Akamlea vizuri. Akabatwereka ibirori vyiza. Mpaka leo tumeona harusi yake. Iyo zaburi muzicare muzu muyisome yaranesheje. Zaburi hiyo mkaisome, mimi nimefurahia sana. Bwana asifiwe. Amen. Imana izobaha umugisha. Mungu akawabariki. Irabaheza uhereye uyu munsi. Tangu siku ya leo mpaka siku zote. Uzozara abahungu n'abakobwa. Mkawazae vijana na wasichana. Mkawalee. Urugo rwanyu ruzataha. Bomba yenu ikawa nzuri sana. Ikakuwa nzuri sana. Mungu awabariki. Asante sana kwa wazazi wa mama. Pia wapite mbele. Patrick na atambuke ni matarata. Ndugu Patrick Ndayishimiye apite mbele. Ndayishimiye. Dushimiye Imana yuko yababwiye Nyamukunzi. Tunashukuru Mungu amejengea Nyamukunzi. Nagikundira Imana mujyesu mugisha. Nagikundira Mungu awabariki. Abari masengesho maombezi kandi Nyamukunzi nawe ko ari umunyamasengesho nyakuri. Abandi asabisiga uziko tavyitegereje murebe kuna hari abantu hajajipanga abakobwa umukobwa wiyosha akavuga kuri mu ijambo ndababwiye Patrick natore nani mikrofoni dutange haleluya Patrick yawe basi haleluya na ngene data rusanga na ndugu rusanga na president Adutange mpano tutoe zawadi yabo bombi ya wote wawili. Imana Yesu mugisha. Mungu awabariki. Imana Yesu mugisha. Mungu awabariki. Parindi jambo tuvuga na neno lingine. cyane. Asante sana. Tugiye gukurikira abakurikira Elshadai. Elshadai pia na mbili. Mtambuke. Hata wapite mbele. Tambuke. Shukuru Mungu kwa siku hii ya leo. Kwa sababu tumefika kwa siku ya harusi ya watoto wetu. Sana sana tunaongea kuhusu ndugu G.Patrick, ni mwimbaji wa kwaya hii. Yeye ni mmoja wao kabisa, yani waanzilishi wa kwaya hii. Kwa kweli tunasema Mungu wa mbinguni asifiwe sana kwa kuwa amemulea vizuri, pamoja na pastors wetu amemulea vizuri, na kwaya hii ni ya kupatia ndugu G.Patrick
wacha mwenye ako nayo apite mbele. Wapiga mwisho sasa pasta tumaliza hii. Haleluya. 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 Umunsi twishimiye cyane. Leo tunayo furaha tele. Murabona ibintu bivuga bigasana bikazuna. Mumeona mambo yanakuja huku na huko. Bamaze gushimira gikundiro. Ninyi tumeshukuru kuhusu gikundiro. Twavuga birebire bakuze ngo umuntu ungana gutya abemo mubaririmbyi bangana gutya. Yaani kusema mtoto mdogo hivi kama huyo. Bana. Kuna mwimbaji mwingine wetu sasa yeye ndiye amelea msichana. None nawe dufite impano kumuheza. Na yeye tumemwandalia zawadi hata apite mbele. Ni uduhagarariye mubaririmbyi. Yeye ndiye mwalimu wa nyimbo. Abantu hano baramuzi. Watu wanamjua ni mwalimu wa nyimbo zetu hapa. Ndio hiyo inakuja zawadi. Erishadai irakoze. Asante sana kwa Erishadai. Ariko nibaza bavuga ngo mutambuka mwese tutakiwe na protocol. Shemasi pia na hasha za pite mbele. Bwana sifiwe. Amen. Nk'abadakundisha Imana ko duhagaze umunsi mwiza w'igikundiro. Tunashukuru Mungu siku hii ya leo ya gikundiro. Yari umudeko mutusuye. Alikuwa ni koza amasahani. Wakina likuja uzamufunaga wenyine. Rero dushimane mufashije kwa wifuza. Ariko hagati aho ngaho Imana twateguye reka mvugane umuntu gatoya. Nyamukunzi yarakwiye kugenda akaba yicara mu nzu nta kindi kintu cyo gukora gusa akabyara Imana abaremeye. Hanyuma igikundiro n'agapagasa ariko bashutse uburenganire azapagasa anabyara. None rero umwana wanjye genda ukore ubyare upagase asigaye Igitaramo dukore neza. Kandi reka dutari impano Imana yabikoze cyane kandi turabashigikiye musaza n'ubu na bwoba. Okay. Beteri kwa ya pite mbele pia. Ubukwe bwa gikundiro na nyamukunzi. Tunashukuru Mungu kwa harusi ya gikundiro na nyamukunzi. Uko babivuze gikundiro niwe tubanjirije muri uyu murimo w'uburirimbyi. Kama vile amesema gikundiro ndiye mwanzilishi wa kwaya. Shema Imana rero kuko twakoranye neza Imana tunashukuru Mungu kwa tumefanya na yeye kazi vizuri. Nyamukunzi turamushimiye kuko twebwe imbuto nziza. Nyamukunzi pia amezaa matunda tunamshukuru. Cya kabiri rero turangiza. Ndio la pili tunatamatisha. Turashima Imana ko yabubatiye. Tunashukuru Mungu amewajengea kuko kubaka umushinga w'Imana. Kujenga ni kazi ya Mungu. Imana ishimwe ko yabubakiye kandi mu rusengero. Asante kwa Mungu amewajengea. Turashima Imana ko nyamukunzi atangiye hirya y'uru rusengero. Tunashukuru Mungu kwa nyamukunzi anaenda kando ya kanisa. Kuko dukoze amasengesho n'uzitekera cyane mu gikoni. Kwa tukifanya maombi hapa yeye ndiye anatuangalia. Cyo tubifuje mu rugo rwanyu rero. Tunapowatakia kwa tubifuje gutunga Kristo. Tunatakia kuona Kristo. No guhora mu gitaramo ko no muzasanga zose Imana ibabarire. Kuomba Mungu atubariki. Vijana pia wasichana na vijana pite mbele. Ndako kubyiruko. Wanalika wote wapite. Nao tumaze gushinga ubuvuba hamwe bazi. Na wale wenye wafanya harusi hivi karibuni wapite mbele. Dushimiye Imana kuko tugeze kuri uyu munsi mwiza. Tunashukuru Mungu kwa kufia kwa siku hii ya leo. Ibirori by'abasore bacu. Kwa sherehe ya vijana wetu. Gikundiro na nyamukunzi. Gikundiro pia nyamukunzi. Biratunejeje cyane. Tumefurahi sana. Imana yabikoze. Mungu amefanya. Ihabwe icyubahiro. Apewe sifa. Dushimiye Imana. Tunashukuru Mungu. Kuko Perezida wa Beteli abivuze. Kama vile President wa Beteli amesema. Uyu munsi nyamukunzi tumushingiye hano iwacu. Kwa sababu nyamukunzi amefunga ndoa hapa kwetu. Yatwereye imbuto. Familia kuri uyu munsi. Tunashukuru kwa siku ya leo. Bwa mushiki wacu. Kwa hii harusi ya sista yetu. Nyamukunzi. Nyamukunzi.
murabona ko bidasanzwe. Naona ni kitu ya asia si Kubera kawaida. ubwitonzi bwe byatumye abengukwa n'umuhungu babana mu Kwa sababu mtiifu amependwa na kijana wa papu. Twifurije umugisha n'urugo rwiza, uburyo bwiza tweretse bitandukanye. Tunatakia baraka mambo mazuri sana. Ni sasa ku mpano ya nyuma tunatoka kwa zawadi ya mwisho ni abayobozi, ni ya viongozi. Abayobozi bakini batambuke ndetse n'abayisiyo bose. Asante sana mwandishi wetu. Tugiye rero gutanga iyi mpano, tutatoa zawadi hii kandi ni impano rurangiza, na ni zawadi nzuri kabisa. icyo gituma izindaherukira n'izindi, Ndio sababu ndio inakuja mwisho. ni impano nziza cyane, Ni zawadi nzuri. Ushaka urugo rwiza n'imibereho myiza, Ukitaka familia nzuri na maisha mazuri, Gikundiro na Nyamukunzi ni aha ngaha. Gikundiro na Nyamukunzi pia ni hapa. Kandi hari abantu bohereza Bibiliya, kuna mwenye anaweza akapewa Biblia ugashaka gutekereza ngo none izaba gutyo gusa, kuna vingine vingine itaishi hapo tu, ariko twizeye kuko Gikundiro batazayireka kwisoma. Tunaamini wao wataendelea kuisoma. Imana y'umushimwa umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Ubu ni ubutunzi butagira akagero. Ni utajiri wa ajabu. Mushaka kuba batuzi, mukitaka kutajirika bwiza, yaani watajiri wazuri, muzakura no gusomera ijambo, mukasome neno. Reka bashumba bigire hino. Acha pasta wasogee. Yesu ashimwe. Asante kwa ratiba yenye imepita. Nimuzane indirimbo, acheni tuimbe, muzane n'igiseke dutanga amaturo, mulete vitunga zitowe sadaka, kandi kwa kundi nyine mwabyishimiye vile vile mmefurahia hamwe mu maturo ariko bigaragara hata masadaka mmefurahia. Bicaye mu gatuza, mmeketi na kunyenyekea, tukaba twabaye muri Imana. Tumekuwa kwa nafasi hii. Imana ibafashe, Mungu awabariki, kandi Imana ibagirire neza. Mungu awatendee mema. Mbere tutarumva umuntu usenga, kabla tusikie mwenye taomba kugira ngo turangize iyi ntambwe, ili tufike tamati, reka dusabe umukuru w'umuryango naza gisha. Wacha kiongozi wa familia apite mbele. Asante sana mchungaji, Mungu akubariki. Mbere reka dutangize tubashimira umuyobozi w'itorero, shukuru viongozi wa kanisa kubw'igikorwa cyiza cy'urukundo bamaze gukora, kwa kazi nzuri ya upendo mnaifanya no gusezeranya abana babo, ya kuunganisha watoto wetu. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Reka dushimire nanone itorero ryose muri rusange. Pia tunashukuru kanisa kwa ujumla kubw'igikorwa cyiza mwakoze, kwa kazi mmeifanya, ibyo mwakoze yale mmeyafanya bizatwereka. Imana dushimye ijambo ryawe twumvise kugira ngo rije mu mitima y'abatuye muri iri torero n'abatuye ahandi. Dusabiye amaturo yatanzwe hano ku bw'izina ryawe mwami, dusabe n'ubukwe ngo ubuhe umugisha kugira ngo byose bitungane, birabonerwa muri wowe, birakorekera muri wowe ku bw'izina ryawe Yesu.